Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade. Se ha producido ya una primera explosión en la cola del tren que las cámaras no han captado. La bolsa tuvo que cerrar antes de tiempo al registrar la peor caída en su historia. El mercado de valores cerró. Cuando las autoridades mexicanas capturan a los narcotraficantes, confiscan sus pertenencias y hoy sus joyas, relojes y vehículos, que además de excéntricos suelen ser muy costosos. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Una vegada més, el món ens torna a necessitar. Germà Rafa, que bona decisió prenguérem al vindre a este monestir. Germà Lago, quanta raó tens. Per fi hem trobat el gran secret. Germà Mancas, arrega les verduretes? No saps quins pimentons estan eixint, germà Benja. Sí, per fi una vida en harmonia, com cal. Germà Rafa, has escoltat eixe de Rapid Overcraft 3.0 a la porta del monestir? Alguna cosa he sentit. Anem a veure-ho. Ei, què feu? Encara esteu així? Que no sabeu com està el món? Germà Hócar, quina alegria! Has vingut a trobar-te tu mateix? No, he vingut a per vosaltres. El món ens torna a necessitar. ¡Empieza el baile! Cada diumenge, a partir de les 19:30, Racksmith, només a Ribera FM.